leta ya Israeli n'umutwe wa Hamas bemeranije guhagarika intambara muri Gaza no kurekura imfungwa nyuma y'amezi 15 y'intambara ikomeye izi mpande zombi zimaze zirwana. Abahuza muri aya makimbirane aribo Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bemeje iby'aya makuru. Minisitiri w'intebe wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani yavuze ko aya masezerano azatangira gushyirwa mu bikorwa ku cyumweru igihe azaba yamaze kwemezwa na leta ya Israeli. Amasezerano azahagarika intambara muri Gaza bikongerera ubufasha bukenewe cyane abaturage b'abasivili b'abanyapalestine ndetse n'abafashwe bugwate bagasubirana n'imiryango yabo. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuze ko ibikubiye muri aya masezerano bikirimo gutunganywa, ariko yashimiye Joe Biden kubera uruhare rwe mu kuyahagararira. Umuyobozi wa Hamas Khalil al-Haya we yavuze ko ibi byose bikubiye mu kwihangana kw'abanyapalestine. Abanyapalestine benshi n'imiryango y'abanyayisraeli bafite ababo bafashwe bugwate bakiranye ibyishimo iyi nkuru y'aya masezerano, ariko nta gahenge kabonetse ku rugamba muri Gaza. N'ubundi Israeli yongeye kugaba igitero muri Gaza cyaguyemo abantu 20. Ishyirahamwe ry'abasivili rya Hamas niryo rivuga ko ibitero by'indege bya Israeli byahitanye abantu barenga 20 nyuma y'itangazo rya Qatar kubirebana n'aya masezerano. Muri bo harimo 12 bari batuye mu gace ka Sheikh Radwan mu mujyi wa Gaza. Igisirikare cya Israeli ntacyo cyahise gitangaza. Aka gahenge kavuze iki? Ko Hamas gikubita gatoki ku kandi ivuga ko ibyo yashakaga kugeraho ngo bitagezweho, aka gahenge kazubahirizwa cyangwa se n'ubundi bazakomeza kurasana? Reka tubivugeho. Israeli yatangije intambara yo gusenya Hamas, umutwe ufatwa na Israeli, Amerika n'ibindi bihugu nk'umutwe w'iterabwoba. Israeli yatangije intambara mu gusubiza ku gitero kidafite ikindi bisa mu byabayeho byose. Igitero cyabayeho ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu 2023, aho Hamas yagabye igitero kuri Israeli, abantu bagera ku 200 bakicwa, abandi 251 bagafatwa bugwate bakajyanwa muri Gaza n'abarwanyi ba Hamas. Abarwanyi b'uyu mutwe wa Hamas icyo gihe binjiye muri Israeli mu rukerera, abanyayisraeli bakiryamye, bica abagera ku 200, bashimuta abagera kuri 251. Bukeye bwaho Israeli yahise igaba ibitero kuri Gaza igamije kwihorera. Kuva icyo gihe abarenga 46,700 bamaze kwicwa muri Gaza. Iyi ni imibare ya Minisiteri ishinzwe ubuzima muri Gaza igenzurwa na Hamas. Abaturage 2,300,000 batuye muri Gaza, hafi ya bose bahunze ingo zabo. Ibintu byarahungabanye muri aka gace ka Gaza, kandi ubu ngubu hari ibura rikomeye cyane ry'ibiribwa, ibicanwa nka petrol, imiti, hakaba n'imbogamizi zo kugeza imfashanyo kuba zikeneye cyane. Israeli ivuga ko 94 mu bafashwe bugwate bakiri mu maboko ya Hamas, muri bo 34 bikekwa ko bapfuye. Byongeye kandi hari abanyayisraeli 4 bashimuswe mbere y'intambara, 2 muri bo bakaba barapfuye. Minisitiri w'intebe wa Qatar asaba ituze ku mpande zombi mbere y'uko igice cya mbere cy'amezi 6 y'aya masezerano yo guhagarika intambara gitangira. Ibintu bishobora gutuma nk'uko abivuga 33 mu bafashwe bugwate barekurwa, barimo abagore, abana n'abashesha kanguhe. Ibi kandi ngo bizatuma na Israeli irekura imfungwa z'abanyapalestine zifungiye mu magereza ya Israeli. Ingabo za Israeli zizava mu birindiro byazo mu duce dutuwe cyane muri Gaza zijye mu burasirazuba. Abanyapalestine bavuye mu ngo zabo bemererwe gutangira gusubirayo, ndetse amakamyo amagana yikoreye imfashanyo nayo yemererwe kwinjira muri ako karere buri munsi. Ibiganiro ku bijyanye n'igice cya kabiri cy'aya masezerano bishobora kuzatuma abazasigara mu bafashwe bugwate barekurwa, ingabo za Israeli zose zigakurwa muri Gaza, ndetse hakabaho ituze rirambye. Ibi bizatangira ku munsi wa 16. Igice cya gatatu ari nacyo cya nyuma cy'aya masezerano cyo kizibanda ku gusana Gaza, ibikorwa bishobora kumara imyaka, ndetse kizibanda no ku gusubiza imibiri y'abafashwe bugwate yabisigaye. Sheikh Mohammed avuga ko hari inzira ifatika yo kuganira ku gice cya kabiri n'icya gatatu, kandi ko aya masezerano ategerejwe gutangazwa mu minsi mikiri imbere igihe azaba amaze gutunganywa neza. Avuga kandi ko Qatar
Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Misiri ari byo bihugu byagize uruhare mu kugera kuri aya masezerano. Ibi bihugu bikazanakorana kugira ngo Israel na Hamas bashyire mu bikorwa ibyo biyemeje. Ati twizeye ko iyi ngiyi izaba ari page ya nyuma y'iyi ntambara. Ati kandi twizeye ko impande zombi zizashyira mu bikorwa iby'amasezerano ateganya byose. Joe Biden yavuze ko uyu mushinga yatangiye kuwukoraho mu mezi 8 ashize. Avuga ko ari umushinga utaravuye gusa ku gitutu gikomeye cyari kuri Hamas n'uburyo ibintu byahinduye isura nyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara muri Libani ndetse no guca intege Iran. Ahubwo ngo byanavuye no ku bwitange bukomeye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'imibanire n'amahanga. Iryo tangazo rikomeza rigira riti nubwo twakiranye ibyishimiye inkuru, twibuka imiryango yose yabuze ababo mu bitero bya Hamas byo ku itariki ya 7/10/2023 ndetse n'inzirakarengane nyinshi zishwe mu ntambara yakurikiyeho. Ubu ni igihe cyo guhagarika intambara no gutangira ibikorwa byo kubaka amahoro n'umutekano. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru nyuma, Joe Biden yemeje ko Donald Trump uherutse gutorwa nk'umuyobozi w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yagize uruhare mu gushyira igitutu ku mpande zombi kugira ngo abafashwe bugwate barekurwe mbere y'uko ashyikirizwa ubuyobozi ku wa mbere. Ati muri iyi minsi yashize twakoranaga. Avuga ko byinshi mu biri muri aya masezerano bizashyirwa mu bikorwa nyuma yo kuva ku butegetsi bwe. Donald Trump niwe wabanje kwemeza ko aya masezerano yagezweho mbere y'uko White House, ibiro by'umukuru w'igihugu muri Amerika ndetse na Qatar bibitangaza ku mugaragaro. Mu butumwa yanditse ku mbuga nkoranyambaga, Donald Trump yashatse kwerekana ko ari we watumye aya masezerano akomeye agerwaho, aho yavuze ati aya masezerano yashobotse gusa kubera intsinzi yacu yo mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu byashimye Donald Trump ku ruhare yagize mu kurekurwa ko abafashwe bugwate no ku buryo yafashije kugabanya ububabare bw'aba bantu bagera kuri 90 bafashwe bugwate hamwe n'imiryango yabo. Minisitiri w'Intebe wa Israel ashimangira neza ko yiyemeje kugarura abafashwe bugwate bose uko ashoboye kose. Niko ibiro bye bikomeza bivuga mbere yo kongeraho ko ashimira na Joe Biden. Ibiro bya Netanyahu byavuze ko Bwana Netanyahu azatanga itangazo nyuma y'uko ibikubiye muri aya masezerano bizaba byatunganyijwe. Ibikorwa byo gutunganya aya masezerano bikaba birimo gukorwa muri iki gihe. Perezida Isaac Herzog wa Israel yavuze ko aya masezerano azazana n'ibihe bibabaje cyane ndetse n'ibibazo bikomeye by'iki gihe, ariko ngo ni inzira ikwiye. Ni amasezerano ategereje kwemezwa n'inama y'abaminisitiri ya Israel, nubwo hari bamwe ku ruhande rwa Netanyahu batayashyigikiye. Umuyobozi w'agateganyo wa Gaza akaba ari nawe wari uhagarariye Hamas mu biganiro, Khalil al-Haya, yaravuze ati aya masezerano ni intambwe ikomeye muri iyi ntambara yo guhangana n'umwanzi mu nzira izatugeza ku ntego zacu nk'abaturage, intego z'ubwigenge no gusubira iwacu. Yongeraho ko uyu mutwe wa Hamas ugiye gushaka uburyo bwo kongera kubaka Gaza, kugabanya ububabare no gukiza ibikomere, ariko kandi anaburira Israeli ati ntabwo tuzibagirwa kandi nta mbabazi tuzatanga ku bibi bikomeje kugwirira abanyapalestine muri Gaza. Igihe amakuru y'aya masezerano yasohokaga, amashusho yagaragaje abaturage bishimye cyane bazunguza amabendera ya Palestine mu gace ka Deir al-Bala hagati mu mujyi wa Gaza no mu mujyi wa Khan Yunis mu majyepfo. Bamwe bavuze ko ikibashimishije ari uko bari bamaze igihe kirekire bategereje aka gahenge. Ubu noneho bagiye kuryama basinzire, bahangane n'ibikomere. Mbere y'uko aya masezerano ashyirwa mu bikorwa, iyi ntambara yatangiriye ku gitero cya Hamas kuri Israel ku itariki ya 7/10/2023 iracyakomeje. Abanyapalestine bagera kuri 12 bishwe mu bitero byo mu kirere bya Israel mu majyaruguru ya Gaza nyuma y'uko aya masezerano yo guhagarika intambara atangajwe. Amashusho avuye mu majyaruguru ya Gaza agaragaza imibiri irimo gukurwa mu modoka z'imbangukiragutabara ikajyanwa mu mahema, ikajyanwa ku murongo hanze y'ibitaro. Ikibazo kinini ni uburyo intambara ishobora guhagarara burundu. Abategetsi bakuru mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi bafite impungenge ko nyuma y'igice cya mbere cy'iminsi 42 y'aya masezerano intambara ishobora kongera kubura. Intambara muri Gaza yagize ingaruka zikomeye cyane mu burasirazuba bwo hagati, ariko nk'uko bamwe babitekerezaga mbere,
ntabwo yateje intambara y'akarere kose. Ibyo ubutegetsi bwa Biden buvuga ko bwagizemo uruhare, ariko nanone iyi ntambara yahinduye byinshi. Hamas iracyafite ubushobozi bwo kurwana, ariko ntabwo ikiri ku rwego yariho mbere. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwareze minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu n'uwahoze ari minisitiri w'ingabo ibyaha by'intambara. Uru rukiko rurimo rurakurikirana ikirego cyatanzwe na Afurika y'Epfo kirega Isirayeli ibyaha byo gukora jenoside. Nyuma y'uko Hezbollah muri Libani yinjiye muri iyi ntambara, yahuye n'ibitero bikomeye cyane bya Isirayeli. Ibi byagize uruhare mu gusenya ubutegetsi bwa Bashar al-Assad muri Syria. Iran na Isirayeli nabo bararasana. Ibi ngibi bikagira ingaruka mbi kuri Iran. Inshuti zayo hamwe n'imitwe ishyigikiwe na Iran yitwa umurongo wo kwivuna abanzi cyangwa se axe de resistance bacitse intege cyane. Abawuti muri Yemen bahagaritse hafi amato yose yahoraga anyura mu nyanja itukura agana mu Burayi no muri Aziya. Amakuru avuga ko abawuti nabo bamaze gutangaza ko bahagaritse intambara n'ibi bikorwa. Kuba batangiye ibitero ku mato atwara ibicuruzwa kuva intambara itangiye, bavuze ko bazabihagarika igihe hazaba habaye amasezerano yo guhagarika intambara muri Gaza. Mu by'ukuri aya masezerano ashobora gukomeza nubwo hashobora kubaho ihonyorwa ryayo, ariko kandi ashobora gutuma ubwicanyi buhagarara kandi abanya-Isirayeli bashimuswe hamwe n'imfungwa z'abanya-Palestine bagasubira mu miryango yabo. Abayobozi hafi ya bose ba Hamas bemeza ko intego nyamukuru uyu mutwe wari ufite nyuma y'igitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023 kuri Isirayeli ngo zitagezweho. Muri izi ntego harimo guhagarika Isirayeli mu bikorwa byayo byo kwagura ibice muri Cisjordani ndetse no muri Yerusalemu. Harimo kandi gushinga igihugu cya Palestine, kurekura imfungwa zose z'abanya-Palestine no gusunikira Isirayeli guhagarika kubuzagaza kugendana n'isi. Nyamara bashimangira ko kuba Isirayeli itarabashije kurandura Hamas burundu cyangwa se kuyikura ku rubuga rwa politike ngo ni intsinzi ikomeye kuri bo. Mbere y'uko amasezerano yo guhagarika intambara atangazwa, umuyobozi umwe wo mu rwego rwo hejuru muri Hamas yabwiye BBC ati Isirayeli yari yiyemeje gusenya Hamas, ariko ubu yicaranye n'abayobozi bayo mu nzu imwe mu biganiro. Umunyamakuru yamweretse ko Gaza isigaye ari umusaka, ko Isirayeli yishe ibihumbi by'abaturage ba Gaza ndetse ikanica abayobozi hafi ya bose ba Hamas. Amubaza uburyo abona ko iyi ngiyi ariyo ntsinzi bifuzaga. Uyu muyobozi yaramusubije ati nitureba imibare, Gaza yarakubititse cyane, ariko ku bijyanye n'inyungu ndetse n'ibihombo, Isirayeli yananiwe guca intege ubushake bw'abanya-Palestine, inanirwa kurandura urugamba rwabo rwo guharanira agaciro kabo cyangwa se kubirukana mu gihugu cyabo. Yavuze ko igitero cyakozwe muri uyu mutwe ufatwa n'ibihugu bimwe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza na Isirayeli ubwayo nk'umutwe w'iterabwoba, ngo cyabaye igitero gikomeye ku rwego rutari rwarabayeho mbere mu bijyanye n'umutekano no mu by'ingabo mu mateka ya Isirayeli. Nta kintu na kimwe gishobora guhindura ibi ngibi, niko yavuze. Muri Gaza abaturage bafite imyumvire itandukanye kuri aya masezerano y'amahoro. Bamwe barayishimiye, abandi bateye impungenge. Nibyo mu minsi mikiri imbere imibare y'abapfa ishobora guhagarika kuzamuka, ariko aba baturage bafite ubwoba ku hazaza habo no ku hazaza h'abasaga 1,200,000 bamaze kukurwa mu byabo, inzu zabo zigasenywa, amashuri, za kaminuza n'ibitaro. Bamwe bashyigikiye Hamas bavuga ko kubona gahenge ari intsinzi, mu gihe abandi batayishyigikiye bavuga ko igihombo gikomeye kiri ku banya-Palestine ari ugutsindwa. Mohamed Imad al-Din ni umukozi mu mujyi wa Gaza, yabaye impunzi i Khan Yunis hamwe n'umuryango we n'abandi barenga miliyoni. Yabwiye BBC ati niba gupfusha abantu 46,000 guhunga no gusenyerwa ari intsinzi, reka dutegereze ko abayobozi ba Hamas bazadusobanurira icyo gutsindwa bivuze. Ati ndiruhukije ariko sinezerewe na gato kubera ko hazaza hacu ni habi cyane. Muri iki gihe haracyari kare kuvuga niba intambara izahagarara burundu nyuma y'igice cya mbere cy'amasezerano yo kuyihagarika. Abaturage benshi muri Gaza bumva ko vuba amasasu ashobora kuzahagarara, ariko amajwi y'umubabaro
ukwicuza n'agahinda bizakomeza mu miryango yabo. Nyuma y'amezi 15 y'iyi ntambara muri Gaza, amakimbirane amaze imyaka irenga igice cy'ikinyejana yaracyababaza imitima kandi ntabwo arimo kurangira. Aya masezerano yo guhagarika intambara yo ntabwo azarangiza amakimbirane. Ingaruka z'ibyasenywe ndetse n'abishwe byo ni ibintu bizagira ingaruka ku bisekuru biri imbere by'Abanyapalestine n'Abanya-Israel.